Внимание! Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович. Ночичун кюгел хочо Кадыров Рамзан пачалкан тейпан соғычделі хакмашна ницқошна. Царлан испела Украина дуалтуан бинаш зулмждан шиеконян берш. Дюзург нағбайыр үжләч ғор қизылшлиел орду. Духаню жүғде қындол ночичун турпалғы ол республикан лықыр соғыт қайчир Кадырын улуарч қуайттан. Царық мадар дүйцурдоғ. Амцғадю хар лайкуати, тақоқ видеог духана хаусургу. Сөж ғала соғ делчарақ угар өйшвегу, ночи жуен царық өрси пашалқан депутат ол Делимханов Адам. Дүниен юғарш санкцияшка уиз адми бағуанчу уғырны Украинан дуал бештамя дағлацарна. Делимханов сбилин қиырмштесір журналишна бағуаншлары қошна Кадырын критикшна. Ишт политикан бағанаш смасястаг вәрцвязна қиеті. Царах угаргардяларк шезер притошара Кремлан пиен улуа оппозицияго Немцов Борис Вердер. Кадырын кырыр ночичуен турпалху мидал қайчер иш Делимханов шерипна. Ночичуч Росгварди урхалин кюгала волч цунду алягна ю санкцияш. Немцов Вердер аву эл шиекуншка волчуг вер ишт ночичуен турпалху. Гиримеев Руслан уюзург. Өрсичуен политикадан герстуянчулдя ночичуч эмоден эпсерлеттен гитепазуаир. Гучвелер шезер тайшолықшыра Украина туан бол белч. Духаняли човин лазертни қайчеріз. Цик Кадырова ғырцун зиертті. Сулдя Гиримеев стамяда ғлацар хамыш бац. Кадырын резиденция соғылчлуш сунақ тялунын майор елер. Ночичуен турпалхуай хилча қицаниц ову республикан МВДН полковник Карашаев Султан. Барет царцвeu шуиз. Шезер яғылшыра Москва Делимханов Адам Сан Кадыров Рамзан дуалхил вол ФСБН подполковник Нохчи Горец тобан бюранч Байсаров Маулади верн гуналы оршуиз. Шезер тқайшолықшыра Рышаевс дағлетер өрсичуену Украинан динч делатаря. Ихавелер Донецкан, Луганскан, Херсонан, Запорожьен Кошка. Ночичуен турпал хоша хилвол Рогер Кадыров хобях келор қияс хочун тя ғиелойерн. Үйцург Ахмат Грозный амонан бюранч Бисаев Анзору. Украинан қирмзалин урхалин зиерс шезерт ғайшолық шыразыз доқ бетюха шекю кела болчаз қияс хочун тя ғиелулат инсу Украинан эскарштол метик сайиц бош. Киюн куаштан уақыр хухелер вож. Бисаев ишт вөвзір шезерт ғайцалық шыра Ставропол маққа цеберет лилу ба ойвақ шқейсмашка да лоочхайна. Выдвешметя ночи спецназ хуай машиншкада қашуашқылар гуч дейлер. От скандаля иштхавелер собыр Ахматын бюрачын ғоуз Лырсанов Сайди. Инцуна хыла Кадыров хуайна ночи чуен турпалху. Республиканде соғыт қятчарлауыр ишт шезерде оғшыра дүйін ночи чуен МВДН күйгалауыл Алханов Руслан. Мыслы, Эвю шу ночи оппозицин ады телеграм-каналын модератор хилвол таяшыдол тепсуркаев Салман Сисазвар обалдарц. Шезерт олық шыралычын режимстаг. Тяхвот эчах башц адат болман хамаш тепсуркаев вир халху хағин болч вежаш Делимханов Адама Шерипа. Ночи чуен турпал хочинделер ишт республикияч Росгварди урхалын амонан кюгал хочун Хизрию Адам. Ибяхке о духанёч цяжгала каринч қайлашна бахтя лячғин нахла торца үш байарца. Соғыт қайчир агую Рустамны. Изаву адмеба онштыл хорн Американ санкций тяптер айолч куршло ойлан роваден күйгіл хор. Соғыч делч қиечера ху үш дуқдац. Үш бу дястғаял волч оперативи ғулш қоштеш полкан бюранч Тышаев Муаммад. Буцарла цяжгалар ницвай Ахмата Муса, Ибриев Тимур, Мусаев Айла. Ночи чуен турпалху чин юғде қир Кадыров Рамзан шезерт ғайшолық шер гура. Тяуай соғық чин қиятчи адду харник иша хилер. Хаддас адми ба онштал хорна Украинан дуал бечтамяда лацарна ночи чуен күйгіл ху цүндүйізлернақ дүниен юғарч санкция тяптари бәхт бу. Лайквати ху видеон, комментарияшка шин хитарк доузит. Я зло машу радион социал машнашк.